ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadian ka jingsha Nongtuh kakali Torres S-Presso, rong rupa silver, kabadai try do ba full mark star car lingdo, kabadan you registration number ML05AE 7933. Hakamit jong ka arpo artarik unay tung arjarpsan na Rilang kabahabapo Karanikor Civil Subdivision. Kipulit jongga rongra police station bat CI bagmara kilayo aban badno ya katay kali bat arngut kibriu kila syakem. Kitay kibla syakem kilong URD san armarang arpusan snem garta na Bagli Southwest Khasi Hills District bat running di Shira arpusan snem garta na Maupulun Southwest Khasi Hills District. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kajo shi kajo ko umpinyang balapin don kam. Up shwa, na markane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.